4-cü çıgarılış dostlar. Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendештер, Bazar Alan kanalının kattaloçuları. Biz bugün Soquluq mal bazarındayız. Kayradan. Hafta gününe jekşembi 28 noyabr 2021 yıl. Uylar tatkırımız için bu videoda. Uşul uydan başladık mı? Kança ekan bu? Ha? 180 ming. Parodası qanday bunun? Şuiz deytini. 180 ming. Surottur. Qanchani tug'di bu? Ekini tug'gan. Uchinchisiga boz 180 ming. Cho'ng uylar. Mayda uy bozor. Uylar türtet qo'yganlar. Biz ar jaqdan tualet jaqdan boshlaymiz tartib. O'sha jaqdan tartib ko'rgazaylik dostlar. Yaxshi uylar o'sha jaqda. Qimmat uylar. Onda bir so'rab qo'yib, qancha ekan? 90 ming. Qanchani tug'gan uy? Ya. 3 tug'gan ha? Qanchalik bu? Mayda to'y. Mayda to'yda 90 ming. Bazar baho berdi, so'radi. Bazar baho bergan yo'q. Berelega. Qimmat bo'ladi. Qimmat. Ma'qul, yaxshi sotingiz. Qunaji qancha ekan bu qunaji? 100 ming. Parodasi qanday? Parodasi bilmayman. Aralash paroda. Aralash ha? 100 ming. Bunlarning sütlerini so'ragan. Olay qancha ekan? Kimniki? Qancha? 180 ming. Boz ba? 6 oy bo'z. 6 oylik boz ekan. 180. Tug'ganda 30 litr süt beradi deydi. Yaxshi semiz ekan. A, bo'lcha? 100. Bu 100. Bu qanchani tug'di? Birinchi? Birinchi tug'di. 100 ming bu. Tak. Qancha so'radasiz aka? 105 so'radim. 105. Qanchani tug'di bu? Bu ikinchi tug'di. Ikkinchi tug'di. Bozmi? Bo'z, 7,5 oy bo'z. 7,5 oy boz. Bu sanda sütü yo'qdi hozir ha? Hozir 4 bergan sütü bor. Sütü tartılıp ketdi turishini. Ha. Yaxshi. Nerede bir Şuista bu lan? Qancha so'radasiz? 80 so'radim. 80 ming. Bazar 73 beradi. 73 berdi. Bu 7 oy boz. Qancha sütü yo'qdi hozirda? Bunajim. Bunajim birinchi tug'di shuni. Ha, tunguch ekanda. Yaxshi. Bazar alami. Tak o'tib ketaylik. Mo'l qunajim. Nerede bir daha bir qara uy turadi. Qancha ekan bu aka? Baya aldığım maşineden düşürgönümde, hoş olur. Unutib qoldim. 160. Yaxshi mı? 160 ming. Onun jandag'lar ketdi уже. Yok, Narqa joqda. Yaxshi. 160 ming deydi. Bunun parodasi qanday dedingizlar? Paroda Şuiz. Qancha ekan? Yaxshi. Olar kimniki uy? Olar kimniki? Qancha? Aldım. Aldınız mı? Qancha oldu? 170. Muzosu bilan mi? Ha, narxisi-chi? 125 ga tushdi. O'tib ketaychi aka. O 170 mingga olinibdir ma'voy. Muzosi bilan. Ha, bu 125 ming deydi. Jelinlerini qarangizlar. Meni qaraytqi. Bunaga. Bular qancha sütü var deydi? 20dan garantiya. 20 garantiya bu ha? Ha, bunisi qancha? Bu da shunday. Бұл дөлер. Daha qaysi sizniki? Ha? Daha qaysi sizniki? Ha, bo'lardi. Bunu barını aldınız mı? Ha, hakikaten. Çok qimmat. Bari satib oladi, siz olibsiz. Çok ko'p da. Bunaqa jelinlari. Ama o boz uy qancha oldu?
Bul 98. bu 98 mınaga jelinleri. A mo alaçı tokol. 110. Bu 110. Tak bunun qancha sütü var ekan? Bu boz o'xshaydi. Bu hazır 15, 17. 15, 17 litr beret. Aldı ama o kimdik ekan? Onu bilmeyken. Bular neyisi yok. Bular alınıp turibdi uylarına. Төртөө өлөсө mo dagı. Aşağıda. Bu qancha ekan? Qancha oldu? Onu aytadız. He. Oğlum. Bu 120. Bular muzosu menen be? Muzo menen emes okşayt bu. 120 mingga alınıp turibdi. Жақсы. Так. А, мына алачы ала. 105 музо менен була. Мына 105 миңге кетиптир. Алынган булар, алынган баалар. Достор, караңыздар. Жақсы. Олардын нейлери жок. Кимдики экен бул? Сиздики? Канча сурап атасыз? 160, 1, 2, 3, 4, 5, 4 tuğanı. Boz emes be. 2,5 ay. Ha, 7,5 ay. Tak anda sütü yok da bunun. Zapuska. Bunun parodası qanday dediniz? Amerikanka. Amerikanka paroda yok dep aytat da. Negizi bar da şunda. Çok boza aytmak emas da turab. 160 bazar bağ berdi bu. Qancha? 53. 153. Qanchaga beresin? Berbegen bolsanız. 160'ga 2000 tushib beradi. 2000 tushib beresa, ama o kimdik ekan? 160'ga satıldı bu. Жаңы толуп тур да, мына музоо менен 160га сатылып тур бул. Жакшы. Дагы кайсыздыкі? Ha janında Jetay boz. Токол бар. Yüzü бар mı? Жетай боз. Бул канча сурап атасыз? 85 миң. Бул канчаны тууган? Бул 3-үнчүсү экен. Экөө сиздики да ошондо? Телефон номер бересизби? Айтыңыз. 0999 33 05 18. Дагы бар саткылык. Үйдө дагы бар дейт. Достор чала бересиздер. Мына номерин сурап койдум. Могу кимдики экен? Кунажын. Aldığımızca şundaydı. 140'a alın da bu konacın. Ama onsucu. Bu hakkında ekan? Bu bilbeyim deytin ha. Muz olsun men ekan. Жақсы. Желиндери жақсы ekan. Şunu tapпай да мен да. Bilbeyim, esi жоқ. Mına ekan. Onsu boğuzu ekan. 2-3 günde to'ydi. Uylar kimdiki? Жақсы. Bu жылқылар kimdiki ekan? Alındı. Alındı. Qanchadan bo'ldi? Ha? 120. Sodolab turib mushayt etpay ekan. Onda olgan. Bozor chekirey ekan. Oyla. To'ng'loq. Maya. Bunaqa tushib qaragan. Bunaqa uylardan. Muzovli uylar tartayınchi. Yigit qancha qo'y? 100 paket. 100. Muzosi men ha? Qanchani tug'di bu? 3'te tuğan. 1 2 3. 3 kalsiyosi var ekan, 3 ta tug'an ha. Qancha suti var? Sütü 14 var. 14 litr suti var ekan mana. Jelinleri. 3 ta tug'ibdir. Tak, bunun nomerini so'radik. Nereden o uylarni so'ray. Qancha ekan bu? 95. 95 mi? Tak, tishidan qaraymi? Yoshini.
1, 2, 3, 4. 3'tü tuğup dur ha? 4'üncüsü içinde mi? İçinde 4. Qancha aylık boğaz? 6 ay. 6 aylık boğaz. Qanchaga bolat hem? 85 beri var. 85'ke bermediniz mi? Beri. 85'ke bermedim deydi ne? 15 de o da. Oyların boğaz köterilip kalptı. Yaxşı. Mına. Qonajında. Boğaz oxşaydı. Kaç? Qancha oldu aka? 100 ming oldu deydi mi? O жылқы. Qonajınlar qanchadan aka? 110'dan. Bu ikinci tuğutqa da mı olsa? Birinci? Ha beni tartmayla koyuyor. Siz tushmaysiz. Bu yerdan bu yoqqa tushmaydi. Aka qancha oldu bu? Qancha oldu? 85 ga alındı. Yaxşı. 85 ming. Bozor alami? 85 ming alındı tırnağı. Bu qancha aylık boğaz aka? Жаңылы баласын саттыңыз ба? Al, bolaсын satıp koydunuz mu? Qancha sütü var endi? Азыр 14-15 бер биринчи туу. Birinci tut 14-15. A moğukçu. Ал боз жаңылы мына биринчи туу туу элек. Qancha aylık boğaz? 9 ай. Бул Bunsu canı tuğup durun. Arkası boğaz ekan. Bu qancha sırap atasiz? 110 ming. Nega? Onda bo'lgan qunajinlar. Telefon nomer beringiz. Qunajinlar yaxshi ekan so'raydi. Уже клиенттерим бар о жакта. Ha barmı? Ha ma'qul onda yaxshi satыңыз ha. Уже klientlerim var deydi. Nomerini so'rasam. 65. Ақсақал, ассалаумағалейкум. Қанша екен бұл ой? Мұз ол. Видеоға тартам мені. Елдер көреді полный. Айтыңызшы, қанша сұрап атасыз? 85 yanlış. Жаңы туды 85. Қаншаны туды ем бұл? Üçüncü balası. 85 min deydi. Қанша sütü var bunun? 15. 15 litr. Жақсы. Daha köy ettik 20. Buğa қанша сұрап атасыз мұз оғлыға? Buga 115 lira var. 115 min. Мына тоқол екен. 4 litre sütü var. 14 litr sütü var. Al bu kimdiki? Ketті. Қаншаға кетті? 77. 77. Жақсы. Oğluy 77'ye кетті бұл. Ақшасын есепті алады мына. Мына кел сүт. Ағып атады ғой жаңында. Базары аламы? Так. Я уже жылқы базар болып кетеді. Видеоны аяқтаймыз достар. Сіздер только лайк басыңыздар. Жылқы базар тартамыз, мұз аулар тартамыз мұнан кейін.